Bangu 3,350 bantu lasebasuleleke ngaleli gciwane le-COVID-19 kulesifundza. Laba ngemakhulu lasiphohlongo bangeniswa etibhedlela. Tiphathimandla tivete kutsi kutiphatsa kwemiphakatsi kutawudlala indzima lebalulekile kucinisekisa kutsi tiyehle tibalo tebantfu labasuleleka ngaleli gciwane kulokubuya ngemandla kwelihlandla lesithathu nakucatsaniswa nelihlandla lesibili. Babalelwa cishe kuma-35 bantfu labangena etibhedlela ngelilanga. Kanti kubikwa tigameko letinsha letingema-235 ngelilanga. Cishe bane bantfu labashona ngelilanga kanti iya ngekucina imitamo yekugoma bantfu njalo ngeliviki. 10,000 in the first week, testing our systems, going into old age homes. We're hitting 30,000 and we're exceeding for this week, probably getting close to 40,000. Our target for next week is 60,000 and we're trying to also exceed that target. And the week after is when we hit the 120,000. Bangemakhulu lamabili ne-157 abantu labangetulu kweminyaka lengema-60 labalindzele kugoma kulesifundza. Kubhaliselwa kugoma kulesifundza etindzaweni letiphuyile solomane kuyintfo lekhatsatako. The continued rollout of the registration is really important. We are pushing now to get to the next stage of opening up for the 40s and 50-year-olds as quickly as we can. So hopefully that happens in the next week or two so that we can start building that database. Lesifundza siphindze saveta kutsi labo labatfola imilayeto kubo makhalekhukhwini mayelana netinhlelo tekugoma batawubekwa embili kuletindzawo tekugoma kanti bacinisekisa kutsi nalabo labangakabhaliseli kugoma batawunakwa. As a province, we prioritize people that have received appointments via SMS notification. We guarantee a prioritized service and quick processing. Imininingwane lokhombisa tinhlelo tekugoma ngekuya ngetindzawo kulesifundza icale kutholakala kuwebsite yahulumende walesifundza kuleli viki.